دنگی شنگالی دنگی شنگالی سلاف جوارا گهدارین رادیو دنگی گل هیویا اوه دمه که خوش به مرا درباس بکن برنامه دنگی شنگالی جاره کی دن امی بوارانه 27 مجداری گشتی گلی برخودر و یک و تکوشینی دا برخوددن سلاوی me جوان را دوی خلق برنامه مدا نیوان برنامه me روی بیریا دنگی چرا شنگل خلیل باران بمرای هم بخیر هاتنه بله گلک سپاس جبوه هکر تایبت روژکا وها پیروز ده 27 مجداری گوت سال وگره آوا کرنا پارتیا کارگرین کردستانیا هکر و فروش تایبت جبو رادوا دنگی چرا شنگال و وقتاً دوی برنامه دم ببنه مهوانی و دوی خالقی ده امجی گلک سپاسیا و هر گهداره کید کن بله امشی سپاس کن خلیل باران وکی هونشید زنن خلیل باران 27 مجداری ده و وشانا خانو دست بکر تایبت 27 مجداری ده وشانا و دست بکر نوی و تو گیرینگیوی و پیروزباهی کووی مهیده یا 27 مجداری و چاوا گرته دست ملت ایزیدی چاوا پیروز کرن امی بوانا بوارا نقاش بکن هم تایبت دست بکی بکرنا وشانونویا رادیو چرا شنگالیم بنرخینن بلی کرم کن بله گلک سپاس براستی جی رادوا دنگی چرا شنگال هکا پشتی فرمان تقریبا ما بیجا ساله که دست بواشان خواه کر هاتا آوا کرین رادوا دنگی چرا شنگال هاتا نهاجی که رخمی گوت پزگیره کن تکنیکی ام بیجن هم تشنگال ده گلک ایریش بیک هاتینه گلک پیلان سر شنگال هاتینه یعنی زحمتیت مزنده هاتا نهاجی ما بردوام کریا واشانا ویجی هاتا نها بردوامه اف دمک بو شبر پزگیرکن تکنیکی یعنی رادوا ساکنی بوجی دیسا ما هاول دا ام کاربن دوی روژی دا هم عالیه تکنیکی هم بواشانا نو ام کاربن دست بواشانا رادوی بکن براستی جی گور هاولدانین ما یعنی پیک جی کات ما 27 مجداری دا ما دست بواشانی کر ما جی که بریار دا گوت روژکا پیروز دا 27 مجداری هکر ام بیجن جشنا وجین سال وگرا آوا کرنا پارتیا کارگرین کردستانی هکا دوی دیرو که ده هاتیا آوا کرن ام بیجن وک روناهیک لهمبری تاریتیه درکوی تاریتیه نهیلی روناهیکی خواه بکه رادوا دنگی چرا شنگال جی سروی اساسی سر حقیقت روناهیه راستی و حقیقت اوی جوا که بده خواه کرن جبوه جی که ما روژا گود وی معنی بده ما دوی روژی ده دست وشانا رادوا دنگی چرا شنگال کر شنگال ده راستی جی تشتی گود ده خواه کرن راگهاندنا آزاده یک جوان جیم بیجن راگهاندنا زید خان باشکش راگهاندنا آزاد هکا تشنگال ده و هر درکا گود جواکا ما ایزیدی تیده هبه راگهاندنا زید خان دورده جه خواه گرتیا هم همو باشین راگهاندنی چه تلویزیون به چه هم بیجن جریده بین یعنی کاری خود که راگهاندنا خواه بردوامت که رادوا دنگی چرا شنگال جیگ باشه کشویا ام جیگ دشته گوش دسته ما به شنگال ده ام یعنی ام بجن معنوی خلق ما چینه راستیا گود خلق ما تیده جیاند که و تایبه ام بجن گلک راگهاندن و راستی بشکل کی ام بجن نی راست ده خواه کرین ام جیگ
هەتا گۆژ دەستێ مەتیم vê rastiye dîne xweya kirin şingal de niha şerekî ragihandinê mezin taybet tê meşandin hem bi wan êrişên meziniyeke ser şingalê pêkitên hem ew pîlanên mezinên berfirake ser şingal gelek alî bi hev re destê xwe kirîne yek de û pîlana ser şingal datînin bi vê re jî hem şerekî fikirî şerekî taybet bi rêya ragihandinê tê meşandin. Vir de ê got rê li ber digirê em bêjin ragihandina êzîdxaniye hem beşa xwe a televizonê hem ya radyoyê hem ajensên got di vê derê de endamê ragihandinê êzîdxan nav de karê dikin yanî wisa hêzeka ragihandinê hatiye avakirin şingal de garibê heke van êrîş û pêlanên ser xelkê şingalê şerê fikirî ev tiştên pişt perdê de heke xelkê me zû zû nizanibê em jî bi rêya ragihandinê dîne xweya kirin. Radwa dengê çira şingal jî yanî belkî henekî televizonê wan weşana wê cida bê zêdetir em bêjin karê tiştên civakî bidê xweya kirin zêdetir stranên xelkê şingalê zêdetir gilî û gazin kêf û xweşî belkî ji televizonê zêdetir garibê xwe bigehîne. Televizyon ne tenê weşanê ji xelkê şingal û derdora şingal re dike televizyon weşana wê gelek cîha heye lê hema radwa dengê çira şingal taybet hemû weşana wê ji bo şingal e. Belê wekî weşî bi nav lêkin taybet radyo çira şingalê şingalê da pir tê guhdarkirin taybet ne tenê şingalê bi dervê welat jî pir gazin jî hebû ev weşana ku dune pêvajiyek hatû seknandinê yanî sebebê ku qasa milletê zîdî milletê ku dervê welat hep qasa hezkirina ku çira ev hem çi ye yanî taybet em dixwazin vê fêm bikin. Belê belê bi rastî jî pirseka cihê xwe de ye heke çima xelk wisa girêdayî radwa dengê çira şingal e berî jî berî fermanê radwekî şingal de hebû em bêjin taybet tiştê heke ser wê radwê hatî gotin û xelkê lê guhdar kirî bû sedema fermanî yanî ew jî beşek heke ew berpirsên wê demeyên berpirsên Partiya Demokratîk Kurdistan heke ser radwa dengê çira şingal yanî tiştê heke gotin bahariyekî ji xelkê re dikirin xelkê jî bahariya xwe bi wan gotinê di wan anîn yanî ev mînak şê di wê tenê ez bêjim berî got Daeş êrişî şingal bike êvarî nize gotin çend hezar pêşmerge derbasî şingal bûye bile kesî ji mala xwe dernekevê rehet binivin Birêka radyo. Belê bi rêya wê radyoyê gotin rehet binivin tiştek nîne xelkê jî bahwarê dikir ji ber wisa rast e ferman bi ser civaka êzîdî de hatibûn hema însanê di wê demê ferman nejiyabûn yanî partî wisa hemû yanî kirbûne bin sîwana xwe de û bahariyekî wisa dabûnê tê heger yanî careka di fermanek nayê ser civaka êzîdî eyn êvarî ser radyoyê wan berpirsên partî gotine bi hezara pêşmerge hatîne şingal wê we parêzin tinê çekê xwe tezlîmî pêşmerga bikin heta hineka çekê xwe tezlîmî pêşmerga kirin eyn wê êvarê de yanî saet doy şêvê wan pêşmerga bêgo mermiyekê biteqînin ji xelkê re gotbûn binivin û revîn şingal revîn û ew Daeş yanî herkes dizanê çi serê civaka êzîdî kir ev mînakî jê wê radwa berî heke şingal de karê dikir roh mi got ser navê xelkê şingal hat bû vekirin ya dijî weşana wê tiştekî got fêdê bigehîne civakê nebû em bêjin çend bernamî pirs û xelat hebûn aliyê siyasî de yanî hemû siyaseteka şaş xelkê me berîv siyaseteka şaş dibir
عالیە سیاسیدا وە گودێ ڕاستە هەنێک ستران تانینە سەر وەشانی هەنێک بەرنامە تانینە سەر وەشانی هەمان بێژن عالیە سیاست ئەوێ ڕادوێدە وێ سیاسەتێ ینی خەلکێ ما هەموو بەربڕیەکە شاشت برین هەتا نەهەژیکە بسەدا هەلبەست گوتن ڕەخنە سەر وێ سیاسەتە شاش هەکە سەر خەلکێمە داینە مەشاندن هاتینە گوتن هەرکەس دزانێ ڕادوا گۆم بێژن کاربێ بکەوێ خزمەتە ئا خەلکێ شنگالدە ڕادوا یەکەمە ئا دەنگە جرا شنگال بێگومان دەماگوڕ ڕادۆ بسەکنێژیک هەم خەلکێ مەی ئۆروپا گوت لەسەر سۆشیال میدیا هەکە لێ گۆهدارت کرین هەم خەلکێ vê derêjî yanî wisa bi giştî her derê radwa dengê çira şingalet hate guhdarkirin dema bisekinê jî bêguman wê pirs bikin wê gazinê wan hebin ji ber vêkê jî yanî her kes pizgirêkên teknîkî zanin dema pizgirêkî tiştek teknîkî jî çê bibe ئەم ژی بە هەموو هەولدانی خوا یانیم هەولدن زوو چارەسەر بگن لێ ئەم بێژن هەتا نەها جڤاکە ئێزیدی نەتنێ ڕادۆ ینی وەک ملەتێ ئێزیدی عراقیدا نەهاتیە قبولکردن هەتا هەم بێژن مالێک ئاتا بۆ کردی سەر ناویەکی ئێزیدی عراقیدا نینە ji ber wê gêjîk radwekê em weşana wê bignit şingal de wê newisa rehet bê divêr rastin bêjin hêzên me yên parastinê esayişa Êzîdxanê ya beşe ya jeşe heye êradeka xelkê şingal hatiya avakirin sazî û dezgehên xwe avakirîne lê dîse jî hem dewlet şingal de heye hem rên got derbasî şingalit bin heger tinê mihvanek bê şingal saetekî wî mihvanî dine sekinandin ji ber vêkê jî tiştê teknîkiyên radwê em bînine şingal taybet mehandisiyên got ser karên teknîkî bisekinin em bînin henekî bi zehmetin ji ber yanî her ji rizmî bêjîk Iraqê de radweke bi navê xelkê şingal û rastiya vî xelkî bidê xweyakirin Iraqê de wê newisa rehet bê em bêjin temam radwekem weşanê dest pê bikin yanî gelek hewildan hene ne tinê rado jî ragihandin şingal de ragihandina azad nikaribê karê xwe bike gelek hewildanên wisa hene ji aliyê dijmin ve dewleta Iraqê jî ki dikevên nav wan lîstkên dijmin de taybet em bêjin kesên got di serokkomariya Iraqê de rûnîn dibine serokkomarî Iraqê bi wan re jî rewşa tê guherîn em vî alî de wek dewleta Iraqê em sûcdar nekin yanî bi giştî yanî hinek milat em bêjin bi xelkê şingal re yanî danûstandin jî hene lê taybet ew hinek rêveberê rayedarên paya bilinyên Iraqê yanî bina hevkarê dijmin re û plana ser şingalê pêketînin hingê ragihandin jî ki dibe hedefa wan ji ber radwa dengecîra şingal carekê ji aliyê dewleta Tirk ve hatiye hedef girtin pirêya em bêjin hewayî êrişên hewayî yanî ev rado kirîne hedef hem endamekî îçirayê fêm heke di êrişa didwê de ya hewaya dewleta dagîrkira Tirk de heke şehîd bû em wî jî bîrdînin şehîd mirat em careka dijî ser saxiyê ji malbata wan re hemû guhdarê xwe re dixwazin bi rastî jî yanî êrişînî wisa hovane em bêjin ser ragihandinê hene rado jî bûye hedefa van êrîşa
دەما ئەم ڕاستیا خەلکی خوا بنا خۆیاکردن بێگومان ئەو دشمن کێ دەرێدە ڕاستی بێ خۆیاکردن وی خەلکی هشیار بکێ وێ دژمنجی ئێریشکە ش بەرێکێژی ڕادوای یەکەم هەکە شکلێکی ڕاست و درست سەر ئاساسێ ئەم بێژن فکر و پێشنیارێت خەلکێ شنگالێ وەشانە خۆتکێ ڕادوا دەنگێکی را شنگالە ش بەرێکێژی خەلکێمە وەشانەوەی کێف خۆشە ش بەر هەر تشتێمە پێشنیار و ڕەخنە و بریاری خەلکی شنگالێنە بله خلیل بارن وکی ویشی بناولی کرد تایبت هیزین داگر کر راگهاندن آزاد هدفتی کردن هری داوی هفال مراد شهید کرد مدیا حسن بیلیندر بود جبونا ویشی اندامی چرا رادیو FM بود ایشی انگالی تایبت او هدف کردن وان وکی بناولی کرد یک صدم شی اوه صدم کو حقیقتا کو دی آوا کرن راستیا وان درتقه هولی بروت کرد سا بناولی بکنی جبونا تایبت هدف تکره بله راستی جی ڕاگەهاندن جی وەک دەستپێکێژی مگۆن نە تشتێک وسا کچکت شنگالدە ڕاگەهاندنە ئازاد یعنی مرۆڤ وسا چاوێکی کچک لێ بنێڕێ ئەم کارن بێژن شنگالدە ڕاگەهاندنە هەری پێست ڕاگەهاندنە ئازادە شنگالدە بەلکی گەلێک قنات گەلێک ینی ڕاگەهاندن و هەنە سەر ناوەیە زیدیا ئەم نا هەوماژی ینی ئەم نەینیت بینن ئەم گەلەکاژێک ئەرێنیت بینن هەکە ئەوژی خسمەتێکیش خەلکی خوارەتکن وێ گۆ خسمەتێ خەلکی خوارەتکی هەم ڕاگەهاندنە ئازاژی پێرە حالی کارە ینی بە هەورە کاری خۆتکن ینی سەر ئاساسی یەک فکری خەلکی شنگالێ چت خوازی سەروی ئاساسی ینی وەشانە خۆتکن کاری خۆتکن ش بەرێکێژی داما گوت کوردە ئێکەتیەک چێ ببێ دژمنت کێ هەدەف کوردە ئێکەتیەک چێ ببێ گاڤەکێ خەلکێمە پێش دە باویژێ ji dijmin hatibê rêd bergirî ev êketiyeka wisa şingal de jî hatiye avakirin taybet em bêjin ne tinê ragihandina azad hemû ragihandinê dijî yanî piraniya wan heke ser yek xetê yek asasê weşana xwe dikin û ew xeta weşanê jî kit gor pêşniyar û rexne yên xelkê şingalê ne ez bêjim sebeba asasî jî ya êrişên got ser ragihandinê tê ev yek e heke ragihandina azad ê şingal de ragihandina herî xurt e ti ragihandinê diş ya azad zêdetir nikarê bandora xwe ser xelkê şingal bike xelkê şingalê jî ew rastiya wan ragihandina fêm kiriye heket ser çi asasî dixwazin şingal de xwe bicih bikin a dijî ew rastî û heqîqeta a şingal ragihandina azadeke dê xweya kirin sebebê asasî jî ev in heke êrîşit ser ragihandina azad pêkitî بله خیلی با وکی هوشی دزانم 27 مجدری شنگالی پر جیه هاتا پیروز کرن یعنی افشاهی کو هاتا پیروز کرن جبونا وی یک دویمیشی جبونا هیزم گریلا یکو رزگار کرن هفته سه فرمانا دا رزگار کرن جبونا و تشتکی هم بیجن کتنی و یه تایبت ملتین ایزیدی شبه هون رادیو چرای فهم ریوا دبن و رادا پر داخازی پر گوتن دین گوتنین یعنی جبوی هیزین پاراستنا گل جبونا شیم نیرینی وگی ملتیه و بگرن بله بله براستی جی ام بیجن چا فکری سروکاتی هیزین پاراستنا گل شروانین آزادیه کسین گوت بشکل کی راست و درست بو آخا خوا
ji bo gelê bindest kar û xebatê dike tegoşînê dike berxwedaniyê dike di wextekî çawa de me nas kirin wextê got em di rewşekî nemanê de bûn yanî me ev hês nas kirin heke bi hawara xelkê Şingalê ve hatin yanî wisa me nas kirin belkî berî hingê jî me nav bihîst bû heme di wextekî wisa de me nas kir ji ber vêkê jî bêguman xelkê Şingal vê rojê ji bîr nake yanî em bêjin bû rojeka dîrokî heke em bêjin bi hezara yanî milletekî ji qirkirinê xelas bibe ew jî bi saya fikrê rêber Evdela Öcalan heke meten xelkê Şingalê ji wê qirkirinê xelas bû ji ber vêkê jî xelkê Şingal ne tinê xelas kirin yanî ne tinê ji fermanê xelas kirin fikrek dane xelkê Şingal û xelkê Şingal li ser wî fikrî roj bi roj gavê pêş de tavîje heke em bêjin hêzên xwe parastinê ya beşe ya jeşe hêzên ewlehiya hundirên heke parêzin esayişa Êzîdxanê ev hemûkê nav civakê Êzîdî de rojên dîrokî ne heke yanî karibin hêzên wisa civakê Êzîdî bêne avakirin ev hemû rojên dîrokî ne wek îdara Şingal rêveberiya xwe ser sazî û dezgehên xwe heke meten îro Şingal bi rêve dibin xelkê xwe re yanî xelkê Şingal îro xwe bi rêve dibe ev hemû rojên dîrokî ne ji bo xelkê Şingalê ev jî bi saya vê fikrî hatiye avakirin ew jî heger em bêjin gerîlayên azadiyê Partiya Karkerên Kurdistan neba û hawara xelkê Şingalê ve nehatban belkî îro ev sazî û dezgeh ev rêxistinê Şingal de yanî nikarîbû xwe ava bike ji ber wêkê jî em wek xelkê Şingalê taybet endamê ragihandinê em bi rastî jî serketineka mezin e em dibînin heke îro xelkê Şingalê karîbû ser vî fikrî xwe wisa rêxistin bike nîdam bike bibe xwedî hêza xwe ya siyasî hêza xwe ya îdarî hêza xwe ya leşkerî û hem bibe xwedî hêza xwe ya civakî heke vê civakê yanî bi wê yekê jiyanê dikir îro careke dijî lê vegerê em vê yekê pîroz dibînin û salvegera avakirina vê partiyê ji me re wek em bêjin rojek nû ye heke em bêjin ceşna vejînê rojek nû ye ji ber çi em bêjin milletekî heke berib nebûnê berib tinebûnê çû naskirina vî fikrî careka dijî xwe ser piyê xwe kir careka dijî hêviyek manewiyek jê re hate avakirin karibin bi rihekî berxwedêr rihekî tegoşîn û bihwerî her kesek rabî ser xwe û ji ber doza xwe canê xwe feda bikî ev ji me re tiştê herî muhîm e pêşketina herî muhîm e pê vê yekê re dema fikrekî wisa bê avakirin pê re bêguman ew millet çi bixwazê xwestekê wî çi ne hêvî çi ne wê gihê wan hêviya wan armanca ez di wê bahariyê de me jî ser vî asasî demekî nêz de jî wê xelkê Şingal gihê hêviyên xwe azadiya xwe
وێ شنگالەکە خۆسەردا وێ ژیانەخوا برێڤە ببین وێ شنگال خۆسەر بکن و وێ ئەس دوێ بەهۆریە دەمە سەروی ئاساسی وێ خۆسەریە شنگال ئێ مسۆگەرگیرین. بله خلیل باران ام گیشین دبیا برنامه خواه جبونا ویشی هون دنگی رادیو گل را تشتکی بیجن گهداری مرا بله اما گهدار بکن. بله جارێکا دیژیم gelek spasiya hemû xebatkarê radwa dengê gel dikin heke ew jî bûye beşekiş êşa xelkê şingal êşa xelkê şingal rêya weşana xwe radgehînê em gelek spasiyê dikin û her kesî me guhdar jî kirî em rêz û silavê xwe jê re dişînin. بله امشی سپاس را دکن. بله این گهدارین دنگی رادیو گل ام گیشتن دبیا برنامه خواه حتی این برنامه که دنی ببینن خیر و خوشیده. دنگی شنگالی دنگی شنگالی